Njejo kandi mazireho sente eziri kurenga biliyoni 6 ubwo ari kushitamusa abantu kashanju ari kwiguraho no kweze kaniseji. Bishop wa Fort Portal Catholic Diocese Robert Muhirwa agizire ngo amarwa gakomira makaminjo mboro nahabwe cy'abantu bashemerire kurekeraho kunywa bakarenzya tuyamuna amaru mengi banyiriya kaba muntu yamarwa ntudamwa terera abantu baitu masomero no kwicha byetago byamaka baitu tumanyije obukuru bokuleka akantu kaka kumura kacupa nubwo sente za rugwamu zitukonyere kulinda amagaitu nturwanisa obunaku. Bishop Muhirwa ayongere yashaba abakristo okugira umutima gwo kusasira abo bona abari kubashagiza nuko habeho obusinge hamwe no kutunga emigisha okuruga hali Kristo. Emisala bengi tujye tureka kwonka myaka tujye tweke nsaba mukama twenema yoganyira abagenzi baitu abo kuba mukama amusalaba akasabira wa misana agamba tata abo ganyongo tumenye kiba gukora kandi niterera abebemezi begende abagenzi bange abashyaka n'abakuru abakagapira tugumize mutwora abo ko abantu baitu tubaterere kurwana kubingo bunako. We Minister wihanga ahabwa government zebyanga Honorable Victoria Rusoke asimire government ahabo kwereza abantu abwe bo kuramye kuba rukwenda konka kandi nawajumirire dine zimwe hezuru kutandika konkesho mesa yaze kahabya abantu ngere sime ihanga yaitu Uganda abo kugendera amoto yaitu for God and my country abo aruhanga niyanga yange ekintu ekimutemu ekitinisa ikiragiro cyaitu nikitwa freedom of worship kuramiza hosimire baitu amaramiza amashyaka gakwija nayo kugendera moto abo kuba arebite kutamo ebindi bukaruga munyikiriza kuzokoyi. Bwana mukuru wa Butiki Catholic Parish Reverend Father Bernard Bitekerezo nagerangwe ekereziya enkuru ebireri nce kandi ekuzire erikwerarikiriza abakristo nuko kuombeka ensya kandi twatunga ekitekerezo kyo kuombeka ekereziya empyaka abo kubene ekereziya enkuru yitwe tusomeramu kyo kubanze bereri ntoito kandi bayire ekuzire kandi neminyara netinisa obwomezi w'abakristo kugikaramu ogwa mazire myaka 19 omusosoro doti bitu nagirangu no kuhika habusinguzo obu hamwe no kombeka ekereziya egi kibasikire ahabo kugumisereza hamwe no kwikiririza mu Kristo. Ninsa abakristo ekereziya netukonyere okutwara mbukama wo muguru etwiriza hina ruhanga kandi reteho obumo no kurubatera mu kerezi kya Kristo ukirafumoka hakire batukoro rugundo ruga mukunyi kijya kurabira yokimu na matsia amadokisana n'isomero yafuaye kutizana abasaridoti bayi batutera mutama ko kwekereza imbere yafuaye abantu bamwiru kujya koraki ugikaho witwara bisi okwiguraho hamwe no kwezekereza egi kushyirwaho Bishop wa Rwenzori Diocese Right Reverend Ruben Kisembo abanyadini batari bamwe na bamwe abembezi ba government hamwe n'enkumi z'abakristo gasha kwa Justin Yakisiki aha wa Tayari West.